Shampiyona y'u Rwanda yashyizweho akadomo. Ikipe ya APR yegukana igikombe cya shampiyona mwaka 2024 2025. Rwanda Premier League ikaba yegukanye n'ikipe ya APR nk'uko bizwi ndetse byamaze kumenyekana ku munsi wa 29 wa shampiyona, ubwo ikipe ya APR yashyiragamo ikinyuranyo cy'amanota ne hagati yayo n'ikipe ya Rayon Sport yari inyuma yayo, bityo bigaragaza ko umukino usigaye kabone n'ubwo APR yatsindwa Rayon Sport igatsinda, hasigara mu kinyuranyo cy'inota rimwe, bityo APR igatsinda cyangwa se igatwara igikombe cya shampiyona. Ibi rero bivuze iki? Imikino ukuntu yagenze ku munsi wa shampiyona y'u Rwanda Premier League ku munsi wayo wa nyuma wa 30, ntago byari ibicika ku yandi makipe yari yose, byari ibicika hagati y'Amagaju ndetse n'ikipe ya Muhazi. Kubona uwo mukino wari ufite icyo uvuze, ikipe yagombaga kumanukana na Vision yagombaga kugaragarira kuri uno mukino. Ibibazo byari bihabaye rero byari bihari, ni ukwibaza se nyuma y'ibaruwa Amagaju yanditse yashaka ko Muhazi bayikura amanota 3 itsinda Vision ibitego 3, bavuga ko hari umukinnyi bakinishije afite amakarita 3 y'umuhondo. Byose mwarabibonye, Ferwafa basubiza ndetse kavuga ko bagomba kwitegura umukino bakakina, ibindi bakabyihorera. Byose mwagiye mubibona, ariko reka mbabwire ibintu byifashe. Imikino yose yabaye y'umunsi wa 30 bivuze ngo shampiyona yashyizweho akadomo, ndetse n'ikipe y'igihugu n'ikimenyimenyi yamaze guhamagarwa. Ikipe y'igihugu nyine agiye gukina imikino ya gicuti mu gihugu cya Algeria, iri no kwitegura imikino igiye itandukanye ifite mu kwezi kwa gatandatu. Reka nkubwire rero ukuntu byifashe. Ikipe ya Gasogi United igeze gutya itsinda Rutsiro ibitego 4-1. Hanyuma ikipe ya Vision yamaze kumanuka yatsinzwe na Mukura igitego 1 nayo ku busa. Ikipe ya Polisi yanganyije na Etincelle ibitego 3-3. Naho ikipe ya Bugesera yatsinze 5. Ikipe ya Kiyovu Sport abantu batangiye kuvuga ngo nyuma yo gutsindwa n'Amagaju ya Kiyovu Sport none reba yanyagiwe na Bugesera ibitego 5 ku busa, na udakozemo bibaraga ari ibikabyo kabisa. Ikipe ya Kiyovu batangiye kuvuga batari ko Kiyovu byayo ni ibiki ko twa tuzi kwigomba no kumanuka ubu. Nyamara Kiyovu ibyayo bizajya hagaragara. Reka tubitega amaso no muri shampiyona ita, ariko nago tuyiteze iminsi, ariko nayo ikwiye rwose gutanga agatego nka ekipe y'ibigwi, nka ekipe imaze igihe kinini mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, ikigaragaza neza ntigiye muri bya bintu byo kubaririza abantu bajye bavuga byinshi. Hanyuma rero ibitego bya Bugesera 5 byose rero harimo hat-trick witwa Omar Abba, akaba ari umwataka ukomeye cyane, nawe umwataka ushoje no shampiyona afite ibitego byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Ntekereza ko bitari biherutse uko umukinnyi uzuza ibitego 17 muri shampiyona y'u Rwanda, nabyo ni agatangaza akabaho muri no shampiyona yari iryoshye kabisa. Ikipe ya Marine rero yatsinzwe na AS Kigali igitego 1 ku busa. Marine yakiriye Rayon Sport yatsinze gola igitego 1 ku busa nayo. Hanyuma Amagaju akubita Muhazi ibitego 2-1. Muhazi bayimanura ku mugaragaro. Amagaju ibintu byari byoroshye, yasabwaga gutsinda cyakunganya gusa yatsinda byari kuba gutsinda kw'Amagaju birafavoriza, birayafasha cyane. Nuko bari kunganya byari kuyafasha cyane, kuko Amagaju yari afite 31, Muhazi afite 30. Amagaju yanganya na Muhazi ari kugumana 31. Hanyuma kuko Amagaju yari afite 33, yagwita rero agira 38. Hanyuma Muhazi kagumana 31 igahita imanukana na Vision n'ubundi. Bivuze iki rero? N'ubundi Muhazi nta mahirwe rwose yari ifite, ne yuko ikipe y'Amagaju yakiriye hariya ihuye kuhivana. Kaburetse n'amakipe nka Muhazi n'andi n'amakipe akomeye nka za APR na Rayon Sport kugira ngo zivane hariya, iyo zigenda zikandagira zirabizi. Yitwa Amagaju y'Inyamagabe, akaba rwose yahise ajya no ku mwanya mwiza, umwanya wa 11, aciye ku makipe nka Etincelle za Marine zose zifite 38 ngayo ngo. Hanyuma ikipe ya APR rero yo kanya igikombe cya shampiyona yakisereburiye ku ikipe ya Musanze itsinda ibitego 3-1. Ibitego byatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco wenyine rwose hat-trick. Abana basoza neza shampiyona banatsinda
ubwo rero APR yaserebuye neza, yari ifite abahanzi bagiye batandukanye, abarimo Jose Chameleone, bari bongeyemo Dr Claude, bari bongeyemo witwa Senderi International Hit, hanyuma witwa Wizo na Jose Chameleone bari abahanzi bakuru mu gufasha ino kipe ya APR guserebura igikombe cya shampiyona cya gatandatu kikurikiranya, kikaba icya 23 cya shampiyona ikipe ya APR yegukanye. Ndetse kandi abafana ntago bari benshi kuri uno mukino ugereranyije na Stade Amahoro uburyo ingana n'abantu bari bayirimo, cyane ko abantu bavuga ko ari n'umukino wabaye mu gihe kibi, bari kuzawushyira mu minsi ya weekend abantu bameze neza. Ariko nuko byagenze ngayo nguko umukino watangiye isaha amasaha meza y'umugoroba, rwose abantu batangiye gukikuka ibya APR. Rero nuko byagenze, byari byishimo rwose, abayobozi bagiye batandukanye bahari, umuyobozi wa Ferwafa n'abandi bagiye batandukanye bari gufasha ikipe ya APR kugira ngo nyine iserebure kino gikombe yamaze kwegukana. Hanyuma reka turebe urutonde rwa shampiyona uko byifashe. Ikipe ya APR n'ubundi yasoje cyese twe igikombe iri ku mwanya wa mbere n'amanota 67, yitwaye neza kabisa. Ikipe ya Rayon Sports nyine ubwo isiguma ku mwanya wa kabiri n'amanota 63 yonyine. Hanyuma ubwo ibya urutonde rwa shampiyona by'ingenzi nakubwira abiyambere uko bimeze, bivuze yuko nyine ikipe ya Rayon Sports yageze finale kuri igikombe cy'amahoro ibani ya kabiri muri shampiyona, igomba gusohoka rero ariyo hangu ibikombe byose byatwaye na APR, ariko ikipe yabaye ya kabiri muri shampiyona igomba gusohoka nyine ikipe ya kabiri ikazajya muri CAF Confederation Cup, byitwa guhekwa n'ikipe ya mbere yatwaye ibikombe byose. Ndetse rwose ndaza kubabwira n'ibintu byabereye hariya kabisa, barimo babwira abarebe bati turabahetse nyabona ariko ekipe ntago byose. Hanyuma rero ukuntu byari bimeze, ikipe y'Amagaju byari bicika kabisa. Ubu ngo rwose bari guserebura bishimira yuko rwose bagumye mu cyiciro cya mbere, babikesha intsinzi yabo y'ibitego 2-1. Hanyuma amakipe yamanutse rero nta yandi, na amakipe abiri, ikipe ya Vision ndetse n'ikipe ya Muhazi, niyo makipe amanutse mu cyiciro cya kabiri, akaba agiye gusimburwa n'ikipe ya Gicumbi yo mu majyaruguru ndetse n'ikipe yo mu majyepfo ya Muhanga FC. Ngayo ngo kuko byifashe rero muri shampiyona y'u Rwanda. Ikindi nakubwira rero, bamwe mu bakunzi b'ikipe ya APR bagaragaye mu kibuga mu mukino nyine wa APR na Marine. APR iri kwitegura guserebura igikombe, bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bigaragara ko ari ya Rayon Sports, ariko bayishinyagurira bahetse abana bavuga yuko nta munsi batazaheka ikipe ya Rayon Sports. Ngayo ngo ni mu gihe rero ikipe bayihetse mu byitwa CAF Confederation Cup. Hanyuma reka tuve hano tubabwire ko twitwa Ntwari Fiacre n'umunyezamu ikipe y'igihugu Amavubi nk'uko musanzwe mubinyereye, akaba yakiraga mu ikipe yitwa Kaizer Chiefs yo muri Afrika y'Epfo. Bikaba bivuga ko rwose yamaze gutandukana n'ino ekipe, bishoboka ko rwose ngo hari indi ekipe ashobora kuba yamaze kubona n'umwe mu bazamu beza y'u Rwanda rufite kuri iki gihe. Hanyuma reka nkubwire yuko ikipe y'igihugu Amavubi yahamagaye rwose abakinnyi bagiye batandukanye, ariko inkuru irimo nuko itwa Kagere Medi utaroheretse guhamagarwa mu ikipe y'igihugu, ko ahari hashize iminsi 792 adahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Akaba rero yamaze guhamagarwa kugira ngo ubwaheruka gukina mu ikipe y'igihugu Amavubi, u Rwanda rwe rwatsinzwe na Benin ibitego 3-0. Umukino urundi wari wajemo ibibazo bigiye bitandukanye, bangaye igitego kimwe kuri kimwe za ibibazo. Hanyuma ikipe rero ikipe y'igihugu Amavubi ikaba rwose yongeye kwibuka uwitwa Kagere Medi ukina muri Namungo Football Club, akaba rwose aje mu bataka. Seka turebe ko hari byinshi azafasha ikipe y'igihugu. Hanyuma ku munsi wo kuwa gatanu ikipe y'igihugu yahamagawe n'ibwizerekeza mu gihugu cya Nigeria cya Algeria gukina imikino ibiri ya friend game cyangwa se ya gicuti. Ikaba ari imikino izaba kuwa gatanu z'ukwa gatanu, uvuga ngo itariki ya gatanu z'ukwa gatandatu na tariki 9 z'ukwa gatandatu 2025 barimo bitegura rwose imikino bafite n'ubundi
itandukanye mu mezi ari imbere mu kwa gatandatu. Reka nkwibutse ko abakinnyi 11 b'ikipe ya Rayon Sports bamaze abafana bafashwe n'inzego z'umutekano bashinjwa kugira uruhare mu mvururu zabaye ku mukino wa Rayon Sports na Bugesera, bari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Hanyuma ikindi nakubwira ko witwa Lamine Yamal nyuma yo kongera amasezerano mu kipe ya FC Barcelona azagiza mu mwaka wa 2031, nyuma yuko yari asinyari kuzageza 2026, akaba rwose yarongeyeho indi myaka izagiza 2031, ariko yanga yuko hafatwa amafoto ngo apostingwe kubera ko ngo yamasezerano yasinye atari kumwe na nyirakuru. Yaravuze ati mbere na mbere umuryango ari kumwe na nyirakuru wanjye, ntago na nyogokuru wanjye, ntago bishoboka yuko mwafata amafoto ndi gusinya amasezerano. Abataka bakomeye cyane mbere yuko rero tariki 30 zigera ko yango hatangazwe hatangwa ibihembo nyine by'abataka, mwataka mwiza, mukinnyi mwiza, ibintu nk'ibyo ndetse n'ikipe nziza, byose cyagaragara ibi bintu bizabera muri Kigali Convention Center. Witwa Watala ndetse na Fulunganye na Aba Omar nibo bari guhatana by'umwihariko mu bataka beza. Fulunganye nubwo yagize ikibazo cy'imvune ku mukino 13 yatsinze ibitego 13, atanga umupira uvamo igitego. Hanyuma mu mikino 15 witwa Watara tsinze ibitego 12, atanga umupira umwe uvamo igitego. Hanyuma witwa Omar Aba we ni hatari, yakinnye imikino 22, ariko iyo mikino 22 yabyaje umusaruro ko yatsinzemo ibitego 17, atanga n'imipira ine ivamo ibitego. Reka turebe uko Rwanda Premier League bazatanga ibihembo tariki 30 muri Kigali Convention Center. Nagushime era makuru y'imikino netwaga. Iyi ni True Innovative.